Evo ljudi, danas ćemo tetu cvijet. Kada udarimo ovdje, nazvat će se skica 3, 4, sad. Evo ga, opet skica. I nadam se da vam se sviđa, ali sada prelazimo na bojenje. Tako da kada udarim, nazvat će se, bit će obojeno, proći faza će biti obojena. Da vidimo, 3, 4, sad. Ljudi, evo ovako, sad smo sve obojili i sad treba da obojimo ovu unutrašnjost. Pa sad idemo da obojimo tu unutrašnjost, idemo, eto ga. I sada ćemo da obojimo ovu peteljku cvijeta. I obojili smo peteljku. I sad idemo da obojimo listove. Sada smo obojili i ocenite mi od 1 do 10 da li je liči na ovaj cvijet. Vidimo se, ćao!